آماده‌کاری کمیسیون جوی انجام دادن هەڵبژاردنان پێشوەخت تایبەتیژی از هەڵبژاردنên ئەزموونی ژیان بەحەز بکەین گەل بەڕێز خالد عباس بەرپرسی ئۆفیسا دووکە و کمیسیۆنا بلندا سەربەخوا هەڵبژاردنان عێراقێ واکە ڕاستەخۆ و دژدووکە دیالمەدا بەحەز بکەین بەڕێز خالد گەلک سوپاس کوین دیالمەدا نەجارێ ئەسا وان وێزگەها بکەین ئەڤێن کو هەڵبژاردنên ئەزموونی دێ لێبێن ئەنجامدان گشتی چەند دل دووکێ چەند بەرکەون ئامادەکاری چاوانە ji بووی وان هەڵبژاردنên ئەزموونی بله ریزو سلاف افدم ها باش کاک جوان وکی تا آمجه پیدایل روژا 12 و مه تستک و تجربی بجنه هەڵبژاردنێ ئەزموونی و محاکات دێبوو هەڵبژاردنێ پەرلەمانی کوردستان ئەنجامدان هەر سێ پارێزگەهên هەرێمێ ئۆفیسا پارێزگەها دووکێ 41 ویزگەه دێنەدانان یên دەنگدانا ئەم بێژین گشتی 39 و عروسا دو ویزگەه jî dibû دەنگدانا تایبەت هێنە destnîşankirin armanca serekî ji van هەڵبژاردنا ew ku têsta amîra bêtekirin beriya هەڵبژاردنê Parlemanê Kurdistanê dîsan eger hatu kêşek amîra da hate encamdan em bişên pêşwexit wê kêşê çareserkên babet dê bi vê şêwazî bit ennehu fermanberê me yê komisyonê dibine dengder we pirêya em bêjîn wereqên dengdanê dengdaneke asayî dê pirê veçit amîriyê pencemûrê vavartina denga dîsan ev netayîce bêne henartin bi pirêya em bêjîn amîrê vîsat Qemersîna Eybûbexda we bû piştrastiyê paş wê berawerd navbera هەڵبژاردنê elektronî ya dewî da dihêtekirin piştî ku ferza van dengda bihêtekirin wate şêwekê giştî هەڵبژاردنê ئەزموونی بۆیە çendêne piştrastiya amîrê dihêne karînan هەڵبژاردنê Parlemanê Kurdistanê da پێداویستی پێتڤین ji بووی هەڵبژاردنان جارێ destpêkên ئەزموونی ez behs bikim hemî gehiştîne destê wel ofîsa duhokê yan jî hêşta temam nebûyne û amîrê vê carê dê bête bikaranin heman amîrê هەڵبژاردنên civata nerên Iraqê ez behs bikim yan jî gorankariyek updêteka amîran heye بله کاک جوان کامیرای گهشتینه ما وک افسا پارێزگاه دوکه و پێدویە پشتی چەند دەمژمێرەکێ دی ئامîrە بگەهنە هەر سێ پارێزگەهێن هەرێمێ پاش ئابدێتا وان ئامîرە ji bexda hatiyekirin dîsan tîmekê em bêjîn teknîkî gel ofîsa me evrike ji bexda gehiştiye bû yekê ewan jî em bêjîn îşraf hebit we kar hebit li ser piştrastiya bkarînana van amîra wa de hemî pêdawîstiyê girêdayî bi van هەڵبژاردنê ئەزموونî ve evrûke da dê timam bin we dîsan li roja şembiyê em dê dest bi belavekirina van amîrakeyên li ser her çilwêk nivîsîngehê me yên em bêjin tomara bayometrî we te li hemî qezayên parêzgeha duhûkê ev amîre bihêne em bêjîn tewzekirin ser van bingeha sebaret pisyarata duê belê heman amîrê dihêne ebkarînan bi هەڵبژاردنê pêşiyê em bêjin civata parêzgehan wisa bû Parlemanê Iraqê sala 2021 heman amîrene sê baştirîn amîre li ser mustewaya Iraqê dihêne bkarînan amîreyekê we wekî min amaje pêdayî amîrê pencemûrê ye ku ev amîre datayê wan dengdera bi şêwekê elektronî wêne besamat hemî data vî cihazê pencemûrê dabin و amîrê duê ew amîrê vavartina denga ev ê ku ferza wereqê dengdanê diket amîrê sê jî amîrê vîsatiye ev ê ku pirêya wî encam têne henartin bû em bêjin talî senter li bexda tenha gorankariyek هەڵبژاردنê çûy dat van هەڵبژاردنا da hatiye encamdan ev jî ew e ku yekhem care bi هەڵبژاردنê Parlemanê Kurdistanê hemî wîzgeha ve dê kamîra hênedanan bû çavdêrîkirina prosê du kamîra her wîzgehekê ve dihêne danan û ev kamîra dê bi karê tomarkirina hemî karê wîzgehê ket her ji destpêkê di wîzgeh kefte karî û heta ku vavartina denga jî bi dimahek bêt gelek cara yani hem dema dana kartên bayometriyan jiyên taybet dengdanê ve hatine behezkirin hewlên komisyonê jî berdamîne ji bo ku welatiyê dî bêne agêdarkirin kartên xwe werbigirin dawî amar ez behez bikim çend kart nehatîne wergirtin ji aliyê welatiyan ve heta nikeb taybetî jî mebesta min ofîsa duhokê ji bo van هەڵبژاردنا
بله که جوان پراستی ام دبینی دنگ داری دهو که روشنبیری که هەڵبژاردنە بەرزە هەی و هەلمی هەڵبژاردنی چووی دا چپ نزبان مشارکه چپ تومارا بایومتری چپ وەرگرتنا کارتین بایومتری عبدالخوشی و ڕێژا دابشکردنا کارتین بایومتری برای 104 چت الپارێزگاها دهو که و تنها ما 35,000 کارتین بایومتری ماینه همی پارێزگاها دهو که توان دنگ دارین تانو که وەرنەگرتین ما حوالت بردوامت هی برای هر چلوک نویسین که هت ما کو پیوندی وان دنگ در رابطه کردنش بلی هنده من دک پلان دیت هن کو ام وان کارتاب گهین دست وان دنگ در برای تیمن گروک از لوی باره ما اف 35,000 کارتین دیجی ما ماوی مای تا 17 دابش کردن کارتین بایومتری دیا بردوام بد دوی مای دا ام دشین اف کارتین دیجین بایومتری گهینه دست دنگ درد مین برایزن پارێزگاها دو که بو پشت راستیا پشکداری کردن هات هەڵبژاردنە دا داوی جوان کنگیا کو ادی بانگشا جوی هەڵبژاردنان هم لیست هم پارت هم حتی کاندیدین سربخوش جبوی خود دست بکن رینمای نو جبوی وجاره و بانگشا هەڵبژاردنان هنه چه آوایی که به حتی اگر سوشیال میدیا جیبه بله که جوان اوه خوش بسیاره پاش انجمن کمیسیاران ناف هنارتیم بو دستپاکی هەرێمی و هەروسا وزارت ناوخوا هەرێمە کوردستانê biryara vê hefteyê tîro pişik bête kêşan bûn aliyên siyasî û herosa kandîdê taze em bêjîn pişikdar bûne helbijardinê Parlemanê Kurdistanê her wextekî encûmenê komîsyaran em bêjîn musadaqa dumahîkê li ser navê berbijêra kir paş wê 24 demjimêra bangeşa helbijardina dêde dest pê kirin we dihêta ragirtin تا بریا 24 demjimêra ji dengdana taybet wate hevdeyî de dêta ragirtin tevê rên ma corê nehatîne derkirin lê ez muteekidin di her ewrê ma bin evê ku men salên çûyî em bêjî pêgirî tîmê komisyonê gel tîmê şarewaniyê dihêne pêkînan hindek cihedê dest nîşan kirin ku em bêjîn berbijêr şet li van ciha reklama xwe biket keskatîneyê te girtin piyada xelkî hatino çûn پێدیویە مادێ ئەم بێژین لاسەق بکار نەهینێت هەندێک مادێت پسانەهی بکار بێت و پاش وێ بشێت وان ئەم بێژین پۆستەرێت خۆ ژێڤەکە دیسان فەرمانگەهێت حکومی یەتمیری هیچ شێوەکی نابێت بێنە ئەبکارینان بۆ دیعاتە انتخابی و ئەف دەنگ دەرێ ببورە ئەف بەربژێرێت نوکەدا ئەم بێژین ڕێکلاما خود کرد ئەvە سەرپێچیە و هیچ شێوەکی نوکەدا reklam nayete kirin heta ku encûmenê komîsyaran biryarê ser êkilabûna van kandîdana ket. Dawî piser eger kurtî bersivam dî deng derên ji wî cara yekeme ku dê beşdarî helbijardina nû vê proseyê min çend in? Dîsam dilxweşî veka ji bijin parêzgeha Dûkê me 110,000 genç hene ji dagîbûyên salên 2004 û 5 û 6 evên ku êkel cara di vê proseyê da pişikdar bin we 108 ji van deng dera me yê tomarkirîn sîstemê bayometrî etnûkê jî da kartê wan berdestin we pirê her çolek nivîsîn ke etmeyê tomara bayometrî şên seredanê bikin da kartê xwe werbigirin. Reis Xalit Abbas berpirsê ofîsa Dûkê Komîsyona Bilind a Serbexwe Hilbijartinê Iraqê payekê rasta xweş Dûkê gelme dabûn. Gelek spas bûye.